Sve fino kao popiješ. Šta se vrtiš tamo? Pa ne mogu sjest. Nisam bila 2 dana u kući, haos ste napravili. Kako si haos napravili? Pa jest. Trebalo kuć malo sad pravu jebi ga. Tačno haos. Gdje god krenem zapijem za mrve. Ja ne znam kada ste, Bog te jeli spoda, a ne? Ma nismo jeli spoda, ali... Još si kupio ono nešto na paru i tu skuvo, stim na paru, samo si buraz upropastio, ovdje jem hranu, jem sve. Šta si mi sprskao? Počici? Obrisao sam ih, nemoj mi zaziti. Pa šta si obrisao? Ti samo... Vidiš su obrisane počici, ne. Daj, molim te, obrišeš samo nešto tu površinski. Temeljno sam to rekao, ne može... Temeljno, jesu. Ja sam ozbiljno kažem. Ajde, makne. Trudio sam se da ih temeljno obrišem, ali šta? Nemoj se sljedeći put truditi, to isto koji speglo. Šta speglo? Što speglu propasio zalijepio, to je tvoj trud. Nemoj više dirat ništa. Ima li još šta, da ništa uradit ne znam u kući? Ima li još šta? Ti uradi, ali brat uradi kad treba. Čovječe, mogu se to ustat, razumiješ ti? Pa ja mislim... Gdje je mali? Ma gdje onaj mali, isti ste vas obojice. Ili dvojice su trebali usavati. A šta si ti govorio ovdje usisavajte, a ti bio ono, znaš, neki šefovo, lijevo ili desno usisavati. Nemoj mi se smijati. Nije ozbiljno, kažem, sve sređeno, ja stojim, ne? Da. Sljedeći put kad ja negdje odim, kako ja ostavim, tako da zapiknem. Jer ja sam vama ostavila fino, ja sam se vratila sve nefino. Nefino? Jeste. Sve na svom mjestu, kada vidim, ništa se nije to promijenilo, eto. Ma da. Vidim.